Assalamu alaykum aziz görermenler. Qadam telestudiyasida Miras Allah jamiyatining navbatdagi ko'rishiga xush kelibsizlar. Bugun bizda mehmonda ajoyib bir g'amg'uzor, ko'mchan, mehribon, hada, singil, ana bo'lgan va suyimli yer Bavjin va Zamira Iminjan qizi bizning Qadam studiyasida mehmonda. Zamira xonim o'zining yosh bo'lishiga qaramasdan Naka ballarni öz panasıga elib, şunda qantining ostiga elib, asrab kelayotgan xonim qizlarimizning biri. Hammalarga ma'lum, hozirgi zamonda onchilik ballarni öz qantining ostiga elib, so'g'lag'i chiliqtirmay, issiqlarda kuydimay, öz qantining ostiga elib qaraydigan inson kamdan kam. Uyda bir balının hözüstün çıkışının özü qanchalik ig'ir desanglarchi. Mana shuncha qiyinchiliklar qarmay, bugun Zamira xonimning öz og'zidan shu gaplarni anglab tinchishinglarga marhamat. Zamira xonim bizning studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men kasbim bo'yicha jurnalist. Bu xayrixohlikqa men mushu 7-sinfdan tatib Üzəmninki armanım batdı. O vaxtlarda biz Sovet İttifaqının balları Timurovцы деген группа batdı. Aştaq yalğız mamaylağa, yalğız qalğan buvaylağa nan əkib bərətdik, öy tazlap bərətdik, qol aramның işlərini qıb bərətdik. Şu vaxtıdan tatıb, menin içimdə aştaq bir нәрсе boluş mümkün. Çünki mən даже xoşun mamlarımızға, xoşun çoğaplarımızға mən sizə nan əkib bərətçü, mən sizə süt əkib bərətçü dukandan dep üzəm müracaat qılattım. Öylük olduk, oçaqlıq olduk. Azия bugün gezdide işildim, bir 3-4 jıl. Әшелет işləyəcə vaxtıda bizning Mətmərdan saxavatlik jigitlərinin qılğan işləri qarab zoxulun attım. 2012 yılı mən Cumhuriyetlik Mədəniyyət Mərkəzi kelib, Gülcanədən Muratova bilan tanışqandan tatıb, şu gündən tatıb meninki xayrixohlik, mən muş anama oxşaş xayrixohlik qılsam, mən aştaq jitimlarning 5-ni silsam, Mən yalğız anılağa, naka ballağa, köp ballık aile yardım qılsam dep 2012 yılı oktyabr ayında biz tanıştık. Şu günden tatып, meni şu tuyğu başlandı. Asta xayrixohlik konsertlarga qatnaşdım. Her türlü çar tədbirlərə qatnaşıb 2014 yılı mən qanuni türdə işləşə başladım. Mana 7 jıl boldu, işləvatmız. Menin qarmağımda 250 balı var. Ola faqat naka balla болып qamay, еді онкобольной бала бар, köp семьялық бала бар, атаныстан жытым қалған бала бар. Шуларға həmisiga әмді қолымыздың келішче ярдам қылатымыз. Рәхмәт, Замира, рәхмәт. Mana Замира ханым белән өзінің ağızdan qısqacha tanışып өткізді. Diqqətinizə rəhmət deyə etib, növbətdə əndi Zamira xanımğa özümüzdən bir az suallarını qoysaq, Zamira xanım ana yaş vaxtıdan tatıbla köyümçan, mehribon qız idi ki, şu Sovet vaxtlarda bizdə Timur və onun komandası degan şundaq bir komandalar qurulğan. Mana şu vaxtlardan kiçigingizdən bu qiningizga singan urf-odatganda, sizning şu urf-odatlarga sizga o'zingizning ixtiyor bilan shunda qatnashib ketdingizmi? Ya oplarınız balam qarashqin, dadınız qarashqin, Allah'a yardım qil degan gaplar bo'ldimi sizlar uyda? Undaq gaplarmı bo'ldi, chunki mening rahmatli dadam nayt millatparvar, vatanparvar, kitob xumar odamdi. Şu dadamning arqasidan men shu muxbirlik kasbini tanladim. Ashni tanlab dadam har doim deydi, siz yardım qilsangiz sizgimi balla yardım qildi. Çoğulganda endi bir-birimizga muhtoj bo'lsak, deydi, qo'lni juvsak, qo'l kelib o'zini juydi deydi. Bu hayot bugun mundaq, bugun andaq bo'ldi. Men endi 2010-yildan tatib o'zimning umrimga faqat boshqa taraflarga qarab o'tadim. Chunki men o'z beshimdan invalidlikni, onkologiyani o'tkazgandan keyin qanchalik qiyinchiliklar odam bolasi tap bo'ldi, men beshimdan o'tkazdim. 2010-yili vatan ketpaganda biz Kuytondan ko'rikdan o'rilib ketib, 3 metrlik ko'rikdi men mashina tegdi qilib, o'ng qo'limga protez selib, boshlarim tikilgandan keyin shu vaqtida qanchalik taschilikda qo'l ishlamagan odam o'zining ixtiyorini o'zi chiqaramaydi. Ya nan kesemsen sen, o vaqtlar qizlarim tek kichikdi, yo'ldashim ishda,
Я сен үзеңнің киімін киемісің, шуақлад мәдәтті мұшта біздек бір инвалидла қарайдыған бір немле фондла жоқ му, бізге ярдам қылдыған әдемлер шықмамды дедім. Бір жылдың кейін онкология деген ағырық дучар олдым, шуақладыма, найды тәске, бір дорын тапсыңыз, бір дорығы ықтият етмейді. Аштақ немле бешімді нем қып, өткенден кейін 2012 жылы әм нәрсі жығылып келіп, мұш қадамге мені іштәді десем болды да, основательно мен мұш ішіні қылме деп, әмді бешімді өткенден кейін мен мұш ішланы қоқмай қылышқы башылдым. Чүнке онкологияның немкәлігіне, мандақ иғыр жағдайды қағаланың немкәлігіне мен өз бешімден кәчудым. Шу әмді ішләватымыз Алланың yolda, бұлто мәселен пандемия вақтыда найды қиын вақ олды. Bütün həmiyə lockdown olub, yedilib getdi, xəxlə işsiz qaldı. Mən üzəm Türkiyəyə verib qızım yoxlayma deyib 3 ay yaxdı solunub gəlib, şununla qarmasından 9 milyonluq yardım göstərdik. Xalqımı ya şu ağrıq ballağa köp nime iyi onu işsiz kvartirdə turub Çelək rayon, Uyğura yolladın kelib, ular üylər ketəmidi o. Kvartir төлəydigan pulu yox. Ya iyaqı ketemeydi, ya biyaqı kelemeydi. Aştaq ailəgim yardım qıldı. Yaxşı, yaxşı. 9 milyonluq yardım qıldıq. Buldu, Şöhrət degen Çeləkdiki balığı 3 komutluq üyüp etdik. Sacidəm degen qızğa Tulxotun 5 balsı bilə qalğan o qızğa Çonjidin üyüp etdik. Әмді aşınçilik çoğun işlerini qılamsaqma, aşınçilik işlerini qıvatmız. Bunun qayımda bizninki Mərdan sahavetlik insanlar naytıcıq, hanım kızlarımız mı ba, addi adamlar mı ba, şulağa prosentim paydalanıp mыңлайча рахметімді етқім келді. Sponsorlar var mı senin? Sponsorlar ba, bir-iki turaqlıq sponsorlarım ba, бірақ ular özlerinin itini atmaşını ötündü. Әмді o aklarım, bir akam paqatlı Roza Ramzan yardım qıldı, yan bir akam paqatlı Qurvayit yardım qıldı. İnşallah, inşallah. Әмді deydigen o yardım qısan, yoşurun qıl, 10 qol bəgənini, son qol kömüsün deydige. Mənə şu vaxtıdırla Allah'ın aldıda qılan soğuqlıq işlərimiz Allah'a yedirge edeyimiz. Əmdə sizinki yardımçılarınız var mı? Şu yardımçılar tərəfindən qandaq bir işlər qıvatsızlar, ya ki həm iş özünüzün boyundalı mı? Yox, mənim əlbəttə yardımçılarım var, 19 balam var. Ular həmsi yaş, ikisinin ailesi var, qağalar həmsi turmuş qurmağan, bişi boş balla, бірақ xalqım işlətdim, yardım qılattım deb, yardım qıldı manga, maşınlar bilen çıqdı. Hər bir zarplatısından 10% aylığını bizge fondqa bölüdü. Çünki deydi, hər bir neminki özünün soruğu var, şunun üçün 10%-ni, даже studentları 10% stipendiyasını fondqa bölüdü. Şunun bilen biz başlanışı bizden oldu, qağını xalq bilen götürüp git barımız. Assalamu alaikum. Qanday ahvalinglar? Как ваши дела? Как сегодня день прошел? Нормально. Тогда предлагаю еще одно собрание назначить на конец этой недели, уже чтобы каждый с результатами пришел. Как вы на это смотрите? По времени у всех получается? Твори добро, сүрет нұры. Yaxşı, әнді мана Замира ханымның ки
qanchalik insonparvarligini ko'zimizga yetkazib o'tirmiz. Hatto urush yillardimi xalqimiz mana bolalarni yetim qolmasin deb beshini qo'shib, shularni o'z panasiga elib millatga ormay o'zini ichiga tiqib o'stirganlarmi intayin ko'p. Mana siz Zamira xonim shu millatlarga bolalarni ormay hammasini o'z panoyingiz ostiga elib qarabatsız. Sizde qancha millat bolalar bor? Так, bizde hazır 7 milletning balası var. Tungan balları, Kazak balları, Rus balları, Uygur balları, Türk balısı var, İşkital Türk balısı var, İşkital Azerbaycan balısı var. Hem ular çilek nahiyesi de bırak biz her kıtımda bizden yardım bir kıtımlık emas. Biz eğer yardım kılsak kuratorskiy nemimiz var, kuratorskiy yardım. Biz bu nimlerini işlerini davamlaştırmamız, haber ettirimiz. Bir yaxşı maqal var o, Ruslan ekan, Uyg'urcha aytay, aşqaga adamga beliq berma, qamoq ber. Shu qamoq orqali adam balası o'zini keyin ta'minlash kerak. Nargiza degan ismli qiz bor, 4 balasi bilan 2 yil turaqli yordam qilib, keyin dedim, singlim undaq bo'lmaydi. Siz buningga uynib qolsiz deb bir yer ish qirgazdik. O qiz shu restoranda Kaçışısıma özünün kündülük akçısını halal emgek bilen tepip şu 4 balasını asırab atıdı. Bırak mektep vaxtıda, yeni yıl vaxtıda, kış kurunda hem de kıyınılıp kalmışsın deyip biz yoklap durumuz. Bundaq aileler nahayt köp bizde. Hem de iş kırışma hazır zamanda bilsiler, özanlar tez. Şunun için tonuş arqılı koy, aka oya da mayak ekrana men cevap verme, bu kız işleydi, bir muncha akıl illerimiz var, dvorniklik işini qildi, ailesini bakıdı, stroykalar kırgızımız, hem de aşta qilib, keyin o aileni tekşirip durumuz. Durus. Zamira Hanım, ana siz talay balalarınki sırrını özünüzün işinizde boğatkan işler bile bizni yani bir tanıştırıp öttünüz. Yani men şundaq bir sual qiziqtirib atırdı. Muşu balalarını siz chet ellerge nimlerge evettiniz mi? Lecheni deb qo'ymiz, salomatligini saqlashga. Shular tarafdan masalan sponsorunuz yordam qildimi yo fondi bor aqchi bilan siz yordam qila oldingizmi? Eng birinchi men xayrxohlik konsert qatnashib, Ibragim degan balani biz Turkiyaga avatgandik. Shu balani biz xayrxohlik konsert orqali, yarmarka orqali, mush oddiy xalqimizning puli orqali biz avatgan. Keyin qitimda yani mush xalqning yordami bilan Shahnaz bilan Dilara degan qizlarimiz Turkiyadagi MC gospitalda yotgan. Bulto men Turkiyada vaqtida 2 qitim yo'qlab kelgan qizlarni, endi Shahnaz rahmatli bo'lib ketdi. U qizni davo bo'lmadi, u qizga Dilara degan qizimiz saqayib keldi. Hozir Saniyam apsi bilan Uyg'ur rayonida baga vaqtida, yani shu vaqtida men post yozib, mashtaq biz Turkiyada qizlarimizni yo'qlaymiz degan vaqtda bir haftaning ichida 581 ming tangani shu pandemiya vaqtida, ig'ir vaqtida oddiy xalq bizga yig'ib berdi. Ash aqchini apirib Saniyamning qo'liga topshirdik. Yana bir haftaning ichida 200 ming tushdi, yana uni qo'liga topshirdik. Ashtaqqa 1 milliondak yordamni Turkiyada tushirib, ashu Dilara qizimizningki lichensiga aytib berdik. Undaq bolalar nayt ko'p, nayt murojaat qilganlar ko'p. Endi men maqtanmayman, hammasi yordam qilamiz deb. Biz bu endi Xudoyim emas-ku, mening undaq nefteной kompaniyalarim yo'q. Xalqmi endi hozir o'zingizlar bilsizlar, bütün shirkatlar yepilib, xalqning hammasining jag'di ig'ir. Gay vaqtida murojaat qilgan vaqtda xapimanglar, bu ishinglar men yordam qilmayman degan vaqtida albatta g'azibi to'lgan odamlar ko'p, hamma odam rahmat etmaydi. Da, vaqraydigan odamlar bor, tilaydigan odamlar bor. Instagramda her türlü kommentariy yazdığı adamlar bor, biroq biz ularga xapılmaymiz. Çünkü bu hayat. O endi bala ağırgan anının endi qadriga o'zimiz yetimiz uchun, shuning uchun endi hozir mana bir ayol shundaq mushkul ahvolda chelakdi. Shu ash qizga endi bir uy yepirishga sponsor izlayapmiz. O qiz o'zi kolyasочник, 8-sinfda qizni cho'nqiyotdi. Nemishkidu chelak tarbiyasidagi sponsorlar bu qizga texchi uy yepiramayotdi. Shuningga endi biz bugun shaqi chiqib, balalar bilan so'zlashib, 2 qiz usuma ashadni uy yepiraylik deyapmiz. Allah bursa o işlerinizlarga qutuqliq bo'ldi deb o'ylayman. Zamira xonim, maktab masalasi qanday sizlarda? Maktab masalasi shu naqa bolalarga, yetim yesir bolalarga maktabga borganda shu sizlarni hamma kerak narsalar bilan ta'minlamsizlar, o'z ota-onalari o'zi olamdi. Albatta. Şu yana yutib ketay, Guljanada Muratova bizning fondning 20 balasiga har yili shkolniy formaga aqchi bo'ladi.
аталла базағы беріп, балаларға керектік нәрсені алыды, пулны хажим Гүлжан хажим өз төлейді. Рюкзак, школьный принадлежностьны біз бір зияпәт беріп, әр бір балыға классыға лайық шу рюкзакланы біз тәйярлап бірміз. Балаларымызға әр қытым дейміз, яқшы оқыңла, яқшы оқып, яқшы адам болыңла. Бұл хаятта сынақладың өтсіле, бірақ келечекте сіләні чоң құттықла төле күтуді деп, әр қытым аштақ чырайлық кәпілі қылымыз. Яны бұл мәктеп мәселесі біз ұйғыр сыныпларға әмәз, ұйғыр балаларға әмәз, бүтін милләтінің балаларға ярыйлы қылымыз. Яқшы, мана интайын яқшы, мұндақ қайыр қақлық іш, әрбіріміздің қолдың кәмейді деп етқан, янымы тәкрарлап етімен. Замира ханым, сізді мына мұшы балла білі пәқәтті мәқтәп, башқа кішілер білі шұғынып қамай, шындақла мана біздің алдымызды әр қыл фестивальла болды, конкурсла болды, шындақлағасыла барлығыла қатнышамды? Әлбәтті қатнышыды. Біз Амир фонды білән həmkarlıq işləyimiz. Şu Amir fondiki Исаев Амир деген балымыз ба. Нағайты талантлық бала, o бал тоғырлық телевидение гез бетіді нағайты жық нәрселерін yazған. Біздің Амир әр қытымды ментальный арифметика бойынша бірінші орынлан алды. Қызларымыз усула қатнашыды, коляскада отырып нақшылан етілген талантлық бала нағайты жық. O баланың санымы жық, ұфтықларымын айты жық. Әр бір ашланы ұфтығы біз қарап қошалуымыз. Біздің әр бір мероприятияда бала өздір нақшы етіп, өздір ұсыл ойнайды. Чү аш Юлтузла дәк Дервишланың нақшысын етеді, Дыназ Ахмадиеваланың нақшысын етеді. Шүнчелік әмде мини-дисклерлі келіп, бізгі концерт қойып тұрды. Біз шу мероприятияда шүнчелік дәмеліп кетіміз бұл баланың талантық қарап. Әні мана шындақ яқшыке баларыңыз ментальный арифметика дейміз, математика, хисапқа яқшы қатыншыке. Бұның башқа пәнләгім қызықыдыған, сүрет ясайдыған, рәсім дейміз, о рәсім кружокларыңла баму, қандақ немелер қатыншыды балалар? Шу Амир фондта Арди деген инвалид баланың сообществода балалар әр түрлік нәрселерін қылды. Еді сүрет селеш, граффити деген нәрселер, дәстіхан тоқыш, чайнақның астық қойдыған, салфетницларын тоқидыған, даже жігітлеріміз ба. Шу жігітлер астаналағы беріп, өзінің көргәзімдерін көстіп келді. Ула тоғырлықны тор бетлерді нағайты жық информация ба. Мәселен, мана балаларның қошалығы бұл сілер үшін бір интайын, бір чоң ұқтық деп есаплаймын. Біз халқымызды шындақ дейді екен ғой, әр бір инсанның бір қошалығы, ол Алладың келген бір дуа дейді екен. Шындақ бір дуалаға ерішіп, мана шыншек ұқтықлаға ететіпсіз. Шықып сіздің бір жиныңыз Алла мың жан бәсін. Әнді Замира ханым, шындақлы бір балдарыңыз тоғырлық бір, мәселен, 1 июнь балла күні деп қоймыз. Роза Рамзан айдыры дейміз, ет айымлі дейміз, еңі жыл дейміз, 1 сентябр мәқтәп баған білім күні дейміз. Осы білім күні де сілер қандақ бір балаларында қошалық бір мінләге бөлідіңлар ма, қошалықларға, яқшылықларға? Әлбәтті, биыл 1 сентябр күні біз чайхана кезі ресторанылар бірлікті балаларға 70 балаға зияпәт беріп, рюкзақла білән мектепке керек құрайларақлан тақаттық, балла ойынды, күлді, әшәді нақш етті, ұсыл ойынды, падарқыларын еп, қошал қорам үй кетті. Мен ойлаймын, о найты чоң іш 1 сентябр күні әр бір бал қошал олыш керек. Әр бір үйді қошалық олыш керек. Бала яқшы кейпиятлы мектепке баса, шу яқшы кейпият 1 жыл мабайында шу балыны өләп, балыға яқшы оқышқа дәвәт қылды. Оныңды башқа 1 июнь, Роза Рамзан, Құрвай ет, ең жыл мұшы чоң-чоң мәрекелерде біз әр қытымды балаларын шақырмыз. Мәселен, 1 июнь күні біз 75 инвалид балын шаққасақ, 75 көп семьялық балаларын шақырмыз. Мен неміш бұндақ қылма, Нұрғұлла нем қылды чу, о тоғыр әмәз, инвалид балалар білән мұндақ сақ балаларын қошқан тоғыр әмәз де, мен дейме, яқ, о біздің балаларының ки, келечекке мировоззрениесін өзгертті. Көз қаршыны. Чүнки мен, мәселен, аубалық деймен, чүнки аубалының коляскасын іштіріп, үстілік апыр қой. Ұсыл ойынға вақты аубалыны чақыр қой деген вақта, ішкісі де невидимая связь дейміз ғой. Аштақ бір қарым қатнаш болғанды кейін,
Ular suallanıp koydu. Немишке була мындак, biz мындак деген вакытта biz чырайлык жооп беришке тырышабыз. Силер мыштаклар белән ойнаңлар, мындаклар ярдәм кылыңлар, келечекте волонтер болуңлар деймиз. Чөнки волонтер деген булто год волонтеры болды, һәммәбез билмиз. Менің волонтерларым içinde нургынлары медаль алды, hökümet тараптан, грамоталарын алды. Умумий менің балаларым үшін чоң кутлук. Әмді аштақ нәрселерni біздің мәселен бір балны қошалыққа вақытта ен бір бала аштақ болышқа тырышыды. Әмді біз азыр келечекте ойлаймын волонтерларның саны көпейді. Волонтерлар жықылса бізгім яқшы, халықым яқшы, чүнки 19 адам həmiyə gitəməydi. Biz məsələn Çiləkə vasaq Uyğur rayonunda hərəkət qılıb qaldı. Şunun üçün volonterlar 70-80 getsə, biz даже облыслар emas, regionlarga həmiyələr çıxalayımız deyə oylayım. Endi hazır siz etib ketgəndə şu volonterlarınız sizə BK-ga xizmət qılamdı, ya şulara haqq töləməmdi. BK-ga, ya. Allah razılıq üçün. Allah razılıq üçün. İntayın yaxşı. Siz hazır etib getdiniz, balalarga kolyaskani sörə almağa yardım qıl deymən dediniz. Mana şununla siz balaların mehrini uyg'utsizda, mana bir-biri bo'lgan köyümüz kichigidan bo'lishi kerak deysiz bu. Endi shu naka balalarning orasida sizlarda rozlarni tutadigan qizlar, balalar bormi? Bor. Mening 75 balam kolyas uchun hamsi roz tutdi. İnşallah. Biz billa og'iz ochimiz, Kur'an o'qilib bo'lgandan keyin, ular tamoq yeb bo'lgandan keyin kelib bir balam bor, yaman shustri. Hadam iftadan keyin usul o'ynab naqsh aytsak bo'lamdi deydi. Әмді Роз Рамзанды ұндақ ішілер бұматты, әмді бопты қылайлы деп, шоны балының көңілін аяйсыз. Ақыры ұсыл нақшывлы аяқлышты, бірақ балалар, көп балаларымыз 5 вақт намаз. Шу коляскада отырып, намазын оқып, розыны тұтыды. О балалар нағайты дini ruh tərəfdən yaxşı tərbiylənən ballar. Ruhani tərəfdən. Yaxşı, yaxşı. Onun qarşısında əlaytan üydəmdi bala, ya üydən şunda üydə atanlar üydüb ketgan. Aferin Zamira xanım. Endi siz bizga şu özünüzdeki ballar to'g'riliq xeyli narsalarni uqtirib o'tgandingiz. Shaxsiy o'zingizning fikri, ko'z qarashi shularga qandaq? Oila bo'lgandiki, endi oila degan har qanday ishlar bo'ladi. Shularga sen nima qaraysa deb bir qarshiliklar uyingizda mındaq bir işler oldu mu? Yo'q, tamamen bo'lmadi. 26 yıl oldu. Yoldaşım ikimiz birlikte turvatmız. 3 kızım var, bir nevrem var. Apımız var. Üzərimdən bir əməz 2 apam var. Həmisi meni qollab quvvatlaydı. Babuşkalarıma özünün pensiyasidan 1000 tangusunu bölüp birdi. Yoldaşım əmdə 5-də немишкімdə qışlanıb qıvatsa deyə vaxtda mən degandim. Allah razılıq üçün əmdə kim bildi? Bizning keləcəyimiz qandaq oldu? Ballarımızın keləcəyi qandaq oldu? Kichkina mishta qishlarni qilib qo'ysak, Allohning mehri yog'di bizga sabit. Siz men qarshiman degandiki, hozir uma shu aqchi tashlashlarni uyandi. Meni da kichkina olsam yerdan biroq etimni o'chirib deb turdi. Endi uni o'rgatdim. Qizlarim hammasi volontyor. Mening bilan birga ishlaydi. Ha, qanday yaxshi. Oilaviy ham ishlaysiz ekanda. Yaxshi, rahmat. Chiqib Allohdan sizlarga berkan, omadlar yog'sin. Endi mush qizlaringiz faqat sizning bolaringizga yordam qilib жүрмәйdigan, endi o'zlarining tirikchilik ishlari, o'qishlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuningga yana alohida vaqtni bo'lib sizga yararlik bo'ldi. Qizlar hammasi высшее образование oldi, ish cho'ng yeladi, ishlayapti, xudoga shukr. Biroq bo'sh vaqt ishdan ruxsat so'raysizlar, aytdi, "Men bu bir o't ketsin, aytdi, mushtaq chartadi bir baldi" dedim. Bo'ldi, apa, men отпросилась, men kelma deydi. Mana hozir soat 3da bizning köp semyalık ballağa, Житомир баллага, Алматы, управление благосостояния города Алматы киім-кечек ve аяқ киім бөлпәді. Шуны алдығанға қызларым hazır маңды. Әтідін тартып, әмді біздің қолыда шу киімлерін тақытыш акциясы башында. Bu faqat Sultan Qorgan emas, Çelek, Uyğur rayon, Gerket, городның өпчөрістікі мәлілерге болдыған yerdə. Үміт Нұриға мың рахметін етіміз. Біздің ұнтымығыныға дайым бізге şu ярдамını қыватыды қолының келішче. Рахмет. Мың
Мың рахмет біздің спонсорларға. Машинчилік әрдайым біздің ұнтымай ярдәм қылып. Менеке 3 қыз, опекун қызла. Біздің қыз беші Халмәдәм, Замира мана. Әрдайым біздің ұнтымайды, әрдайым әмиерге чақырып, машындақ падарықланы қолдың кәгече ярдәм қуатыды. Алла разы болсын, Алладың сіләге мың әсі қайтсын. Үміт Нұри, рахмет сіләге, шыншылық ярдәм қуатқыныңлаға, жітім балаға, семьясы көпчілікләге, чоң бір рахмет сіләге. Алла разы болсын сіләден. Құдайым аман болайлық әмізі. Яман ағырқладан ерік сын әмімізіне. Замираga xalqimizning minnatdorligini bildirimiz. O'zining vaqtini ayımasdan altındek mushu narsalarni tekşi xalqimizga taqib berish uchun o'zining emgigini ayımasdan quvvatqiniga apirin rahmat deymiz. Assalamu alaikum. Biz bugün şu aksiyaya kelip oturmuz. Biz köp balıq semya Ümit Nuri fondu çakırıp otadı. Kiyim keçek, kişkinan bolsama her bir semyaga kişkinan yardım. Rahmet. Köp rahmet. Muşunda aksiyalan qıp жүргенге, hazır karantin vaxtida adamlarga kişki yardım bulatıdı. Rahmet sizlarga. Zamira xanım, siz mana Ümit Nuri deb atapsız fondunuzun namını. Şuna bir sebep var mı Ümit Nuri degende? Sebep var. Hem de Rusça bu Luch Nadejdi. Hem de şu nur bilen, Ümit bilen nurlanıp yaşaylı deb fondun itine şunun için Ümit Nuri deb koydum. Dürüst, yaxşı. Her qandaq narsaga faqat ümit gerek qol. Ümit gerek, Allah'ın nuru gerek. Rahmet. Endi muşu sizin fondunuz nemi tarafdan, hükümet tarafından kurulganmı ya şahsi özünüzden mi? Mening sertifikatlarınız sertifikat, ro'yxatdan o'tgan fond. Ro'yxatdan o'tgan. Hukumatning oldida to'liq javob qilma. Har qanday char tadbir o'tsa, vznoslar qancha pul tushdi, qancha ketdi, hammani buxgalterimiz apirib o'tkazdi. Buxgalterlar bor, finansoviy direktor bor, byuro управления, попечительский совет, hamma narsa bor bizda. Doğru. Yol yoru bilan ipmanmada Yol yoru bilan. Durust. Zamira xanım, bugün bizning studiyaga mana shunday yaxshi o'zining ba ichidagi sirlarini aytib, bolalar bilan qanday muomalada bo'layotgani, shularni qanday tarbiya berayotganligi haqida mana qisqacha tanishib o'tdik. O'zining yosh bo'lganiga qaramay, qanchadir g'amg'uzar ona ekanligi. Zamira xanım, bizning studiyaga kelganingizga cho'ng rahmat deymiz. Endi o'zingizning bir ishqigiz, tilaklaringizni bizning studiyaga nima degan bo'lardingiz? Yetib ketsiniz. Sizlarga rahmat, Qadam TV'ga rahmat, meni studiyaga taklif qilganingizga. Sizlarga tomoshabinlarning soni ko'paysin. Faqat yaxshi xabarlar, yaxshi передачалар chiqaversin. Bizning milliy urf-odatlar, bizning milliy naqshlar, milliy an'analar sizlarning televideniyalarda ko'p bo'lsin. Fursatdan foydalanib hammalarga rahmatini aytqim keldi. Manga hamkorlikda bo'layotgan bizniki matmardan saxovatli yigitlarga yordam qilib, igilib ta'zim qilman. Oddiy xalqimga rahmat deyman. Hammalarga rahmat. Qilgan ishlaringlar faqat Alloh roziligi uchun hammamizning uyda faqatla xushallik bo'lsin, g'am qayg'u bo'lmasin. Ko'rishcha amon bo'laylik.